Dadagiti banbanag nga kayat kung ay parang tata, dagiti upat nga banag nga kailangan tayo nga maamuan tapno approachan tayo ni Apo Diyos. Things that we need to know to approach the living God. No pa'y aduti dapat tayo maamuan. Amen? Adada ito'y nga upat nga banag nga kahit kung i-share nga isura ito'y iti maysa nga nang establish kanyak ti pamati relationship ko kini Apo Diyos. Muno na. Nagdi banbanag nga kailangan tayo mamuan. Sakbay nga approachan tayo tapno ma-approach tayo ni Apo Diyos. The number one, alam na ito John 14:6. Let's read this verse. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Awan di makapan kini Ama, nuhan nga magnakanya na. So not the truth, so not the way, so not the life. Now, awan makapan iti Ama, nuhaan nga magnakanya na. So may isa rito'y kailan, makita yo, only in Christ nga ma-approach mo ni Father God. Hallelujah. Ulitak, babaan lang kini Jesus nga ma-approach mo ni Father God. Nuhaan nga ni Jesus, haan mo nga ma-approach ni Father God. Even the prayer. Uri awagan misuna. Nga Ama, ahan mo mabaling awagan nga Ama. Because, no apay nga kastoy, ni Jesus Christ lang gamin nga root the way. I am the way. The way. Hanayin baga, I am a way. The way. Kaya sawan, isuna lang. I am the way, the truth, and the life. No apay nga kastoy, dahito nga Jesus, no apay nga babaan lang ni Jesus, nga ma-approach sa'yo ni Father God, kas kanayong kong isursuro, dahito nga lang nga Jesus, itinangaramit ti dalan kayo, nga mang-approach kini Father God. So nalang tinang-aramit ti dalan. So tayo sunat ti dalan. Okay. Hebrews 10. Verse 19. Pero di verse 20 tayo. So alam na amuyo tingkasta ni Jesus nga nangaramit ti way. Tadyay way, so ti dalan mo to approach God. So, kailan makitam ting kastana, apay nga isuna lang the only way. Question e dyan. Apay nga isuna laeng. Oh, awan da duma. Ano awatan nyo na nga preaching dito eh. Dito yung arod nga ibagsak. Dahil laing yung ay. Kas pangarigan, di ay ayunar tayo. Sige, agayunar tayo. Kararik tayo, agayunar tayo. Hindi kanyak pagkarkarit ko, ti ayunar ko. So, nagfasak 40 days, 40 nights. Now, kada ito yung panahon, met ngay narami ko de, sa adamat tiri result, ngayon napintas. Pero, tatahan ko may pagpanakal gayam na ganyan. Because naawan ni Jesus, uri nagfasak di 40 days and 40 nights, ang ko na-approach ni Father God. Ngawan ni Jesus on serbiday 40 days and 40 nights nga fasting ko. Ta uray agayunanak iti uray pa'y 100 days. No, haan nga ni Jesus, hanak lata nga ma-approach ni Father God, tawan ti way.
agbalin lang nga effective jay fasting ko, gapu ijay way. So, nakito, may bagbagay. So nga, datayo nga umay dito eh. Dito yung makita ti humility nga may baga-baga. Uray na gayon narak ti kasyay. Uray kasanulaing ko dito'y lubong. Nuhaan nga inaramid ni Jesus jay way, jay dalan ko to approach the living God, zero. Kala jay exhortation tatay. Anuhan nga jay love of God. Uray ted mo tibagim nga mapuuran kasla. Question ko na jay kini Paul. As ano mapuuranan kat awan pa lang love na. Ada nga tatikas jay kung kunak man hindi mas basag na jay nga verses. Pero in baga na nga ron, uray ited ko amin. No one ayat, sana in-explain what love is. Amen. The same like toy. Iso kay jay yung ikwa nga jay sarili yo. Nga you are nothing talaga without Jesus. Imposible nga may salakan ka. Imposible nga may ayom ti Diyos. Imposible nga ma-approach mo ni Apo Diyos without Jesus. Iso nga anya nga ipagtangsit mo. Iso nga hindi pagtangtangsit ko jay 40 days and 40 nights. Ngam tata aanin ni Jesus si dapat. Ni Jesus si dapat may tanok. Jay fasting ko nga rin. Hallelujah. Amen. Okay, now. Mabantayo dyan. Sige, basa. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, And by a new and living way opened for us through the eternity, that is His body. Ano silang open? Iti way. Sino ito nangaram iti way? So nga, I am the way. Ni Jesus, by His body. Adain lukat na nga new and living way. So na nang i-open, dinaduyok, di bakrang na nga dihay. Nga pimswak ti blood. Nasugat na dihay. Bakrang na. So na dihay ti in naramid na nga way. Tapos mawatan niyo pa iti under the law. The under the law ay the temple idi. Nga the presence of the Lord aday the holy of holiest. Agi iyan ay dyan niya po Diyos. Now adati curtain. Adati kortina. Nga nayabong ijay holy of holiest. Ito na crucify ni Jesus napigis di day from top to bottom. Pinigis na di day nga iti style na di day di temple awan di makastrek di day malaksig di high priest once a year. Ngayon din na crucify ni Jesus na-crucify niya bagina, napigis na dyan nga curtain, na i-open the holy of holiest. Iso lang na dyan tidalan, nga mapan, in the presence of God. Iso nga idinatay ni Jesus, ijay cross, na open ti heaven. Haan nga the curtain lang ti temple, heaven tin open na, throne of grace. Iso nga, He is the only way, ta iso na lang tinakaramid yan. Iso nga oray, agayunar ka iti 40 days and 40 nights. Nuhan na nga inopen the day, your fasting is nothing. Yung kaputay naramid na, maging effective the fasting mo if you believe. Nga ni Jesus, tinangaramid, tindalan mo to approach the living God.
Amen. 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 Woo! So, nagkararag kayo. Dahil hanga dyan laing di ornos ti kararagyo. No pa yung ornos mi ti kararagyo. Karkaro jay sap, insurok ti kastamang yung ornos iti prayer. Pero, oray na ornos ti prayer mo, nuhaan ngayon open ni Jesus by His body, tidalan mo nga mang approach ka ni Father God, awan serbi dyan na ornos nga kararag mo. Awan dalan mo. Awan dalan na. Hana nga matats ni Father God. But thank God, ada ni Jesus. Kasi tinaramid na for you. So nga numawatan yun eh. Umay ka na kayo ti humility. Awan may pagpanakal mo ti sarili mo. Kinahan mo may pagpanakal na gidya performance mo. Uray at dating kararag mo nga nasungbatan, nga dakkel utang mo kini Jesus. Kayso na nang i-open, tidalan mo nga pray. Hallelujah. Ano may baga, napigsa ti kararag ko? Diyay tumang ko kita nyo mata. Pinmuskol, ti kapaparintomang. Uray po muskol, dede. Tumang mo ti kapaparintomang nuhaan nga natay ni Jesus. Haan na nga in open the way. Zero de tumang mo. Dede baga-bagami ditoy. Kat tinaduma na misunderstood na day, dagijay nga panagsasaw or ikasang nga mga explain, di ko nada, awang kano sir day, fasting. Awang kano sir day, tumang nga pinmuskol, inbaga ni Pastor Romy. Hako inbaga di ti inbagak, awan serbina, nuhaan lang nga natay ni Jesus Christ J. Cross. Awan serbina. Ngamno na amwam nga ni Jesus natay. In open na tidalan mo to approach the living God. Agbalin nga effective. Jay tumang mo agparintumang. That's the point. Santo lang magkaroon ti effect. Numaawatam. Mai-connect kini Jesus. And then, di kang agbiag nga humble. Kasi no, uray da mga presyan nagpisa ti kararag mo, Brad. Yes, glory to God. Dayaw ni Jesus. So na tinangaramit ti way. Ti kararag ko, nga sumangpet kini Father God. So nga ma-maintain the humility. So nga digiti under the law, ma-pride na gidyan. No, dating kakararag na nga nasungbatan, ay po. Ag-sound pa ya, lipak ko na. Ngam naawan nga ta ni Jesus, eh kunak, kanang ko ay magbaga dito eh. Naawan nga ta ni Jesus, adda nga ta effect na, awan, zero tayo. Iso nga ni Jesus, ti maitanok. Dahil ti mangited, ti humility kada tayo. So nga day makaawat ijay, humble na gijay. Awan itanok na sarili na. No, kasmarigan man, salamat kini Jesus. Magitam nga ni Jesus ti bagbagadan. No, kasdada nalastog ngagsasaw, madlaw mo ni Jesus ti lastog na. Gapuk ka ni Jesus, nga rin mangayag. Gapuk ka ni Jesus, nga naagasan na kasyay. Awan magpanakal na, na baga, aturniak kami. Nagagutak kami mata, 12 hours sak nagtatrabaho. Oh. Nalaingat kami nga tao, dinay anakap, nalaingat. Agpasbasak, ure di si kugak palang. Agasang.
So, dagijay ti tamaan na dagito eh. Kayat nga rod ni Apo Diyos, nga ni Jesus, ti may tanok, iti biyag tayo. Woo! Amen! Isong agbalin nga effective. Jay ara-aramidam no makitam kini Jesus kat magnaka kini Jesus. Hallelujah. So that's number 1. Number 2. Mapantay nga dagos, without the blood. No one the blood. No mo nga mo about the blood of Jesus. Ano ma-approach ni Father God without the blood? Amen. That's number 2. Dito tayo matlangan. Tapnuhan tayo madayo. Hebrews 10, verse 19. 19 and 20 matlang. Okay. Woo! Amen. Ano man nga ma-approach without the blood? Basa. Okay. Enter the most holy place by the blood of Jesus. That the most holy place, iso na dyan no ijay temple ni Moses, iso nga ron na dyan inner court or inner room. Nga iyan ti presence of God. Nga sarsarkan ti may nga padi once a year. Awan sumrak ijay nga padi. Unless nga da awit-awit na nga blood. Awan sumrak ijay. Nga awan blood nga awit na. Kailangan ti blood nga awit na ijay. Tayo offer na. Para kanya na. Ken para ide tatao nga da ijerwar. Ni Jesus mat. So nga dinapan ni heaven. Only by His blood. Manen, blood of Jesus. Tinang i-open manen ni Jai, nga throne. Amen. Okay. Itay, sige ulitin tayo basahan. Verse 19. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of By the blood. Sumrak kay the most holy place by the blood. Iso ang kailangan amuam manen nga naugasan ka by the blood. Adda day blood ni Jesus ken ka. Amen. Ket dua iti kalan makita yo ijay dadu mga blood ni Jesus na i-pour out iti Calvary. Diti bayad jay basol. Amen. Nga madain pan na ijay heaven. Halang iti cross. Adain pan na iti trono ti Ama. Ijay mercy seat. Ijay throne of grace. Ada pan na inwarsi ijay. Because iti patakaran ti law of Moses, ada nga ipanda di kangatuan nga padi ti blood, iti huli of holies, iwarsi na daday 7 times. Iso nga kapilitan nga masurot ni Jai, lipasan ni Jesus, so nga dinapan ni Jesus si Jai heaven, kailangan nga the blood na, nga itugot na, nga iwarsi na the mercy seat for us. Noan yung nga muday, that's the reason nga iti ikas tayong mga approach kini Father God na dumaduman. Numayat iti kasasaan mo, amom din manon kararag mo. Ngam numadmadi, ansa nga din manon. Madmadi nga minti, kapan panunutak, nasasaktanak. Amom no di batayan, jay blood ni Jesus, nasaktan ka manunuhan, jay blood ni Jesus, itinangtedkin ka, the authority to approach the throne of grace.
Okay, sakbay na. So, sumrak tayo dyan. Kasasantunan na diso by the blood of Jesus. Okay, Hebrews 9, verse 11 and 12. Tinapan ni Jesus ijay heaven, tin-offer na ijay His blood. Ganas. No dagito ti focus ti adal. So nga siyak dituyak nga kwa, so nga uray no madmadiri kriknak, madmaditi sitwasyon, madmaditi atmosphere, madmaditi aglawlaw, may mayat pa'y the blood ni Jesus nga naka-offer ijay for me. Open the throne of grace for me. Hallelujah. Amen. Unungan nyo mo di ay, so na di, affected kayo di bang mangyari ito'y lobong. No, nababati presyo, kayo makakararagin. No, nangina presyo, po di kararag mo, na ornos kinatidog. Dahil nga ron ko na ka, ti mamagbaliw-baliw ti rupan ti Kristiyano kat ti sitwasyon. Ano nga ni Jesus? So nga do ti kasay. O dati, anak kinayat, kiniasawa na, uno pa na nga tao, nagbaliw rupa na. No nag-ice cream, nagbaliw ti rupa na. Ti dapat kuma ni Jesus ti karuprupam nga kanayon. Sungan mo alaw. Ano may bagbaga na day? Tinaduma. Kung kuna na. Pastor, kung kuna na day. Ano nagnaan ba yun? Napadpadasak na gitan. At at time nga hang ka makaisom ko man, no, arigan. Nga mapay, iso na gati magbaliw ti isom kon. Si man, ni Duterte kadi magbaliw ti isom kon, kas mangarigan. Agi sumaklat tapay ang. Anda ngay kuma. Isunto mo lang, agisom ka unuhan. Mo lang may tutulong na, no? Bimisuhot ka pati dyan. Bagan nga ron ni Jesus. Awan may tutulong na, no? Ada ka mo lang ijay nga, problema nga, worry. Takto ba'y na minsan? Di nga ron. The experience ko, kaslak matay nga ron. Dati time kaslakon mapanan nga talagan. Anak ko nga makaangas. Tata, ababuto ko na angas ko. Gidaki de kama. At kunaklat ha, ano, ayuna kun. Ito yung pasamak. Alam ko nga, oh Lord, prepare na kun karudan. Alam kasi gumangam. Apahilag ito ikit din. So nga naka, oh Lord. Abo, agar arasasan na ibusis ko. You are my life. You are my joy. You are my health. Kunak-kunak pa lang. Idagsawa binmangunak mo. Amen. Ano natin ikapuna? Hallelujah. Kasjay. Ano nga ni Satanas, nakatakatawan na ka, no? Ada problema mo kat, binangking na piman na ngiwat mo. Dapat ang problema, binangking naman ang kanligid. Di sikat katakatawa na. Sada, imagine mo, sada gikinuldit. Nagiging nga spirit. Sada kakatakatawan. Ang kapakatkatawan kanya Satanas. Amen? Hallelujah. Okay, so blood. Verse 11 and 12. Hebrews 9. Basa. But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that was not made with human hands. Oh,
Han nga aramid ti human hands. Na pananaya after his resurrection in the heaven. O, anyay narami na ijay. Tuloy. That is to say, he's not part of his creation. O, kaan nga ditoy. Amen. Nga mapay ngay. Natin narami na ijay. Sublihan tayo. Verse 11. Okay. Christ came as high priest of the good things that are now already here. He went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands. Okay. Hanga dito yan. In the heaven. Tuloy, verse 12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. Oh, by his blood. Hanga blood tikaling. But by his own blood. Tapno, he may obtain eternal redemption. So, ano yung panay di heaven, dahi ti blood nga nang redeem. Kada tayo. Eternal redemption. So, nga ka pumanpanaw with the blood. Tada jay ti eternal. Kailangan nga jay blood adaking ka. Nga kanayon. Kailangan nga bilibam, amwam, nga in-offer ni Jesus, the blood na, not only ijay Calvary, but ijay heaven. So nga naka-offer ijay, para kin katata. Woo! Inlukat na diyay. Mercy seat. Throne of grace. Amen. So, alam nakita yo, without the blood, awan maka-approach in the throne of God. Only by His blood. Iso ano, idajay malano, kitaan nyo na dito panay amin kini Jesus. So, nga studio, kanta nga rod piman. I owe it all to Jesus. I owe it all to Jesus. Stupi mali. Awan magkabagtangsit mo. Ano ma-approach ti Diyos? Hindi kinagwapo tayo. Kinapintas. Madamdamakit di, lumabas na kita. So habang gwapo ka pa Amen. Usaram nga pag-preach. Mabalin ba man na di ay? Ako naman tira doon, madimunik na ita. Apa nga di kinugwapo ni Chester ngay? Ado na ala di kasjay. Mababalasang. Siya kayo di baruak pa'y kasjay. Nada papanan mi. Ay baru ka pa'y. Kunada. Kita mo po nagibabalasang, sidag na isango. Tabaro ti pastor. Hindi ano nag-receive. Ang amadidi, bastahan mo pagtangsit ni Jesus, iti maidayaw. Ay, mausar lang nagijay, nga madamdama ni Jesus ton ti gwapo kanyadan. Haanin nga ni Chester. Ay, po. Mawawatan niyo. Ay, kayong babalasang kasi mo. Babalasang. Amen. So, ano na pagkursadahan tayo Kala ni Chester na pang kami di Hong Kong lang Hong Kong lang di Hindi ko akatibagam. Nga na asawam, kunakta, awan madidi. Tataraki ka katway. Bagam, i-announce mo. Hindi ko, kaya announce ni Manang Lita. Kada asawa na na 2 years. Tapo, no, ako awan na.
Sa balik kitaan da. Ngam sigurado umaduti magkigimo. Sa bagay amo ni Chistereta. Ag-preach ni Jesus ti baganang at guwapo. Apa nga napan niya? Laling nga ro, day, kaslangay, minsan na day maipagpanakal, ngam awan gayam ngay ni Jesus ti papanana kuma. Amin da jay kini Jesus. Ang aday kinagwapom ti gapuna. Ha? Isu nga uray kas jay, kambal kalata. Makita yo? Isu nga dajayan jay biyag nga tunay nga naggapuy jay heaven. So by His blood, lang nga ma-approach tayo ni Father God. Oray papaano yun. So nagkarkararag kayo, thank you for your blood. Thank you by your blood. Ang nagagapo jay tithes ko. Ang nagagapo jay offering ko. Ang nagagapo jay blood mo. Oh Lord Jesus. Oh no, kini Father God, gapo jay blood ni Jesus. Nga acceptable aking ka. Thank you, and this is my offering. Acceptable the offering mo because of Jesus. Kasi di ka sana amin na doy. Nung ikararag ka, di masakit kasi matlang. Amen. So, by the blood, nga ma-approach tayo lang ni Father God. So nga, no madmadi sitwasyon mo, haan ka nga apiktar ijay tajay blood, haan nga affected. Trust in that blood. So nga siya oray no madmadi sitwasyon ko. Amen. Kasla negative amin nga makikita makin magmagnog mo. Still nga day blood positive ijay throne. That's for you. So agistanak lata denggendak Apo Diyos, not because of my situation, but because of Christ's blood. Hallelujah! Next, number 3. Kailangan lumaban tayo eh. Minsan kami, nuhan tayo lumaban, wanan naabak tayo. Tifa fight tayo, dagitoy. Number 3, without faith. Number 3, faith. Only by faith nga may ayon ni Apo Diyos. No, awan di faith, 0. Basta approach ni Father God, kailangan ada faith. Kati faith, jay word message about Christ. The good news, the word of faith. Amen? Okay, faith. Hebrews 11, verse 6. Isong ada di time, ada di babae nga ng disturbo. Nagbulbulos ti dara na. So, nadisturbo ni Jesus. So, ang anakapan nga dagos, hindi kuhan, kunadan natayan di anak mo. Yung kunan ni Jesus, fear not, only believe. Alayo? Kasi the situation, nga dadyayan, medyo magulantang ka, siyempre. No ibagada nga natay. No agang angus pa lang, kasla, agtras ka pa lang mabalin. Kung natayon, mas grabe man nalan. Kasla, mas hopeless dadyayan. Pero kini Lord, natay man uno, si Bibian, the same kanya na. So nga, fear not, only believe, kasi pasukan day fearan eh. Di ba? Kada tayo, ano ti kasya, pasukan na tayo ti fear. Kanya kami ano ti kasya. No, minsan, no shock ti, kayang-kayak nga, kunang i-fight ko, di pamatik.
Ngam di anak ko tikit kitak nga agsakit, wano akong convulsion, medyo sabali. Medyo maalarma ka nga dagos. Di ba? Ang kamuno napadas yun. Iso nga, that they fear not, only believe. Kasi, no apay nga only believe. Ni Jesus ngamin, in trabaho na amin nga healing tayo. I know that in the scripture. Awanan ti kurang jay healing nga inyag ni Jesus. Pero ti ayan na dajay lagi jay fear tayo, lagi jay faith tayo nga haan nga work. Haan nga maaksyonan. Because ti aksyonan tayo jay fear. Jay danag. Doubt ti rumrumwar. Or tinadumahan tayo makananos. May samot diyan, hantang makananos. Ni Brother Joe Prady, may isang napansin ko kanya na diyan. So, sakit ti saka na, kapa-injection, uray 20,000. One shot. Pa-injection. Taag trabaho nga dagos. Ana maanusan diyan, medyo manunga oras nga iptura na basit. So, ano ba ti kasay manan? Tano i-apply mo ti pamati, medyo ada ti oras na. Ngam no injection piman, mabaling nga maikat nga dagos. Nga mabalin mat nga kumarong. Ining mat lang, sige na puno na ni Brad nga Jopre, di kwa, inamin na kanya kadi. Natamaan ti pusok kadi nga talagan. Tada day pang riyuma, medyo tamaan na ti puso mananday, kidney. Plus day exercise iso na, bodybuilding, again injection. So natamaan day heart na. So ti nang tama kanya na. So see? So nga, naggadungay, ti hantayo mauawatan ti biyag. Nga manya ngay, siguro talagang kasdayan na. Hantayo nga ibagamanan nga, nuhang kumakasday gamin. Ta isumanan pagpanunutan tayo. Pero minsan da tayo, di tao nga ibiru-biro tayo. Nuhang kumanga naging injection, ada kumapalang tatak. Are you sure? Lungayhan. Iso nga, dagay lang no siya, ibagbagak lang di ay, na diyatin nakatamaan na. Katisutin bagan di doktor, natamaan di puso na binmigay. Amen. So nga da kayo tata, masapol amon nyo dagitoy, tapno, no da marikrik na yo, hanga jay fear nga dagos. Only believe. Believe nyo jay, inyag ni Jesus. Woo! Hebrews 11 verse 6. Para sa iyo nga i-fight diay. Hallelujah. Okay, verse 6. Basa. Without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Okay, He is a rewarder. Oh, sino ti rewarder na? Those who diligently seek Him. Amen. Rewarder niya po Diyos. Ngam kalaan isik mo isuna. Asano ti kasan ibang sik? Faith. Amen. So, only believe. Patsyam. Dinyag ni Jesus. Because, no, want the faith tayo, pulos. Antayo may ayo ti Diyos. So, no, approach sa misuna ti worship, kailangan na the faith. Agpray ka, kailangan na the faith. Amin nga ramida mo, no, amin nga dawatom kini Lord, no, amin nga i-claim mo kini Lord, kailangan faith.
No, want the faith reject. Hallelujah. Muyumot day, James chapter 1, verse 2. Sige, basa. Tuloy. 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 Okay. Tuloy. Okay. May wada doubt, han nga faith, hang ka kumag-expect nga da ma-receive mo. Kasi aming nga masilig iti Diyos, kailangan nga umasilig iso na by faith. Pulos nga hanga may ayo ti Diyos without faith. Amen. And then last, han mamawagan ti Diyos ti Ama without the Spirit of Christ. Amen. Galatians chapter 4, verse 6. Tilang mangitad king katikarbangan nga mang-awag iti Ama, mang-approach iti Ama, iti tatang ko is the Spirit of Christ. Ang mama-approach ni Father God, nga Father without the Spirit of Christ in you. Sige, basa. Sino din ba na? Spirit of Jesus. So, tinangitad kayong katikarbangan nga umawag iti Ama, ti tatang. Ma-approach mo lang ni Father God nga Ama, no adaking kada nga Spirit. Spirit of Christ. Romans 8:9. Last verse. Nagito, iso nga, dito yung nga ibasi, no approach nyo ni Father God. I have the Spirit of Christ. Iso nga maawagak si katitatang ko. Ano te karbangak nga umawag ka nga Ama. Amen. Tapos pargan, medyo oray ito pa na itibkul ka basit. Basta si bibiyag ka pa lang. Mabalin kang na itibkulak Ama. Tatang ko. Hanga dyan na kay tibkulam, tinangikatanaking ka nga anak. The Spirit of Christ, tigapuna nga anak na ka. Hindi na itibkul ka, hangan na ka nga pinanawan nga lagos. Kailan makita yun na gidyan, nga love of God. At adu iti believer tatahan. Nga no, kita mo no dengdenggam. Apo, panay amin, negative, di baga na sarili na. Anak piman nga maikarkarita, kastoy. Handa ka denggan ni Apo Diyos, takastoy, nakapsot ti pamatik. Hanga talaga nga nakapsot ti pamatik. Ayan na diay, lack of information. Lack of revelation. Amen. Han mo nga mo ti batbatayam. So nga ka, iday ti kurang ti faith. Ngamla mo ti magbatayam, and then iso ti kanan mo nga i-claim, kanayon mo nga i-meditate, kanayon mo nga i-confess, ada kanyak ti Spirit of Christ, iso nga welcomeak, nga mang-awag iti tatang, kini Apo Diyos, kung kunami jay, maramdaman may reveal. Amen.
So, ti kasak ijay sarili. No, nasaktanak man, no, anya. Naupayak man, no, anya. The Spirit mo, Lord Jesus, nga da kanya ka nga maupupay. Tatang na lata, ni tatang na. So, tatang ko, ti Diyos. Kasi di kaskastak. So nga, tatang kong, kunang ura kasla ka mataltali mo doon. Kuma. Amo tilaod kindaya ako na. Tatang ko. Nga day heaven. Amo yung kanta nga, you are always be a child in my eyes. Amen. You will always be a child in my eyes. Hallelujah. Okay, Romans 8:9. Okay. Ang ako kwa ni Kristo, tiyawang kanya na ti Espiritu ni Kristo. Kat saan mat nga mabaling nga umawag iti ama, ti tatang. Ta saan nga anak. Tilang nang receive the Spirit of Christ, ti maibilang nga anak ti Diyos. Amen. Hallelujah. So nagita ti upat nga banag. Nga kailangan amuan nyo, nga nuada kada kayo na kita, you're qualified to approach the living God at any time. Iti prayer, iti faith, iti panakitungtong, kenda dumapay. So nga ide kayong agbatay. Ang ano awang kukwartayo kat kasalahan na kayo adenggan. Nga da kwartayo kat kasalahan na pigsa di kararag yun, no? No mayat situation nyo, kasla mayat ti pa nagkarkararag yo, denggan na da kayo. Ngam no, kasla kayo agbilda-bildalan, handa kayo nga dinengagan, no. Ang idaytayan na. Taurag bilda-bildal ka, naka-open the throne of grace by the blood. Woo! Tilang i-give up mo kat the day, hang a life of Christ eh. Kasmargan na daging ka ti, kasmargan sakit tinakam, for example. O Lord, madik da ito'y. Ang kuabiyag da ito'y. You are life. You are love within me. I have your spirit, so I know I am acceptable because of this. Because of Jesus, because of His blood, because of His Spirit, because of this faith. Kailangan mo yun eh. Even the healing. Even the anak yo. May kararagan yung gamit the anak yo kasjay. Hallelujah. So tararamidan mi kadag ay ubing. Kada kami, gini misis, iso. Nukit kitaan mi suda, doon kurang dapat. Pero tungtong kami. Kini misis. Nagyan natutulnog nga anak mi. Kung kukunan. Na kayong anak nga nabindisyonan. So nga involve may suda amin di ministry. Because nakita ka ti anak ti pastor. Nga handang in-involve. Ti anak na ti ministry because kitkitaan na adot kurang na. Manon di ba pastor nga sumagmamanulang ngayon may kanyak nagsangsangit. Nga handang na ilid di anak na katububing na pa yung siyak nga pastor. Lasinggo di anak na. Sugador. Apay gaming hanyo nga involved in ministry. Kaslang arod awan sagot na. O, imposible ah. Adaya to'y no umay kini Jesus, adang. Iso nga siya ka nga mabalin. Kailangan i-involve mi aming nga ubing mi.
No, minsan, ado ti hanga makaawat ti jay. Apay di ubingyo nga isura ti kadwayo. Yes. Alangan nga kasabaak ti tausan. Di anak ko tihan. So I appreciate Jimmy Swagat because isuna, dagay apuna, daday di church. Jan hagi. Dadumay papastor, nagsususay ti anak na. Lasinggo ti anak na nga nadumag, tatakaw. Oh. Because, no, minsan, haan nga na dyan gamin ti batayan da eh. Ti batayan pi man, di performance. So, may bagbagami ka na kayo. Dagitin to pa'y, datayon to pa'y, dagita asawa, bagbagami ka na kayo. Nung dagiday means, bagbagami, mawatan nyo ni asawa yo. Ang atong kamalikat, bugtak. Di ba yung bagabagami eh? Anda matlatati I love you na. Unay no kaaduan. Mabababae na baliktad. Una tabi nabaliktad nga Lord because of sin. Nayon ko lang lagi doon. Nabaliktad. Sinmiglat na. So nga kaaduan, kada kami nga lalaki, papanpansin mi di ay. Irugrugay may palang agplano, nilipas na pa yun. Ni Mrs. Ijay Kim 5PD, mas asara kay CR ta, mababasa nga ron. Nga magbirbiro kakti nalaing kumamot nga ag-tiles. One time, nag-outreach kami sa apay nga nabati. Adati na panak, di sumangputak kat. Umay kakadik. Kuna na. Kapan na ipakita, imbis nga maragsa ka lang kaya tiniles na. Tan na tiles mo piman, ti uray permitidistan yan na. Pero, na tiles. Imbis nga maragsa ka lang, nag-ungod na kiti. Imbis nga da plano ko, tiniles mo gamin, di kastan. Nalpasin eh. Tiniles na nabis nga agbirok na kumamati, amuna ti agtiles ha. Tiniles ni Mrs. Son. Oh, pero kamuray kasyay. Amen. Adala tate, I love you na mo ta. Ay ako. Halos na kami lalaki, umumilita. Kami baga-baga milata ka how to deal that. Ni Jesus adalata kini asawam. Jay blood adalatay jay mat. Nag-pray denggan mo lang na Apo Diyos. So na lang, sige, agro tayo. Tapno next, pagtulagan. Tapno napinpintas ti tiles na. Din malusmot kitipiman. So ang kamo ano, binaliwan na tatat, sinublat na eh. Anak tiniles na. So nga kita asawa yo, dati kasi na, nasiglat di ba babae? Yes. Agpramprano pala ni Pastolando nga, kakasin na pala nga. Awanan. Nilipas ni Manang Bilin. Ate kakasday. So, and our families, di kasday. Pero di may isang kailangan na gitubing ko, may involved na amin. So, nung minsan iti move da, hanga na bintas, di performance da. But still, the blood of Jesus is for them. Adan tulata, the perfection, mapantayo dyan. Isuma lang kada tayo dito eh. Isuma lang tikas kasama kada kaya youth. Hallelujah. Nagaro day, kung nga handa maawatan pi man nagijay, pero amoy ti youth, ay per me, may isang level ti biyag nga, asos, nukunayo nga do problema ti asawa, nga sa siglat na, uray youth.
Ijay ti ayan ti han mamawawatan. Amen. So nga, kailangan ti support tinaganak, kailangan ti support ti church, kailangan iti prayer, kailangan nga daw mga asikaso. So, tinarami na kito youth, inugi na day, iti pa lang. Inugi na day, basketball. Di na mo hanggang makakatsap na isak. Basketball. Kapaya dahil mo tayo tikasak. Una to masapa ni Jis-Jis. Kat nakutukutong pa imot. Panag-basketball. Di ko ha. Hindi nagang maalala. Lagi na do mga youth. So ado tinaalaga po di basketball. In Sarunoda, tournament ti chess. Ni, mas dawak man ni Jay. Apay chess. Demonik na ita ko. Amo mi pay adi. Kuna ni Isaac. Kano demonik amin mo't no usarum ti demonyo. Ngam dayta, aday kasta ng umay. So, adutin may. Oh, adu man naala. Biblia iti. Gana nga, gana nga pati nakitan. EML kas kadakuan. Pinasok na. Because dagay nga na ipisok-pisok ti anak tayo ijay. In sacrifice, nagito'y daduma, ti sarili na. Tapno lang mag-ala na. Tata Bible study. Nasurok nga 40 tinaala na ijay. Nasurok nga 40 nga youth tinaala ijay. Dagita kamera, naala-ala na ijay. Iso nga tayo nga judgmental nga lago. Ag-observe tayo ti fruit. Kasla der aramidan nagay wrestler. Amoy ada ti ministry wrestler. Panday jay, tukutukulan na nagay hollow block. Yeah! Bang! Ado tayo bubuya. Anong damag kanta na? When peace cannot be found. Adan tag preach. Agsasangitin na kiti wrestler. Magpakararag. No, minsan, hantoy mawawatan ni Apo Diyos mo. Uray siyak. Karkarutatan nga panahon. By all means, kayat ni Lord, as soon as possible, maala na nagiti taktao from darkness to light. Hallelujah! So, nagiti sipsiputan tayo. So, nga dyan, anak may, praise God na naala da amin. Dada nga naka-involve ti church. So nga kasaymot kung may kasayo dyan, anak yo, nga panay bugtak, panay unget, mauawatan nyo ti level na. Panawan da kin ni Lord. Nyan tong ata, pangibatiam kanakwada. Sino pangibatian nyo? Alangan nga nilulong kini Jesus yung ibati. Palakpak kini Lord. Hallelujah! So, kailangan dati prayer. Kailangan dati support. Hallelujah! Ngamda tayong umamay dito. Kailangan di agasawa. Mawatan nyo dito. Di ayan amin di pang-approachan tayo dito'y. Kini Father God. So nga kayong kinikinita timukat kat ang masungbatan ti kararagtata ay yaw. Dito yung nga ibasi, maawatan ni Lord jay kurang yung pa lang so far. Tamo na pa lang do ti pagnaan nyo. Pagnaan tayo. So nga, love sana rin. Because of His love, His goodness, His mercy, that is in Christ Jesus.
Believe in Jesus. Hallelujah! Okay, tumakder tayo. Praise the Lord. So now, pinahito nga madam at me nga pray or mangi-pray. So, dagitin may believe ngamin kini Jesus. Nung mailihans kayo gamit, biliban nyo nga jay Jesus nga nagiiyan jay tao, tinang-touch ka na kayo. Sura-suruan manan ni Isaac, dagiti ubing idirabii, tiling on of hands. Kat ado tinahilan ngay lilihans, dagiti ubing. Sungauray da tayo. Hallelujah. So kita nyo one day, or kadagitoy, baka dagi anak yun, kimangilihan sa layo. Nakita timang bangyan. Kamlin, may kayo ditoy, ang kayong mabayin, may agpa-pray. O dati talagang arikiriknaan nyo, pa-pray kayo lata, dapat problema nyo iti sitwasyon nyo, business, may kayo lata. Titinulong tayong agkararan. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Okay. Anda dito may isang kanta. And umay na kita agpa-pray. Sakbay the closing prayer. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Thank you, Lord. Kanado di may isang kanta. Thank you, Jesus, for saving my soul. Old song, pero i-receive tayo, na-save tayo, only in Christ. Kat ma-approach tayo ni Father God, maban ka ni Jesus, by His blood, by faith, and by His Spirit. Thank you, Lord, for saving my soul. Tiga po na nga na-save tayo. Nag-din workout ni Jesus. Panang i-offer na di blood na di heaven to obtain eternal redemption for us. And open up the way tapno ma-approach mo si Diyos. By faith, ma-receive mo dagijay nga rewards from Him. And by the Spirit of Christ, mawagam isuna Father. Now is the time kung masinig ka kanya na kasama. Nuti ama dito lubong ang Buddha ti agaramit tinasayang ti anak da karkarkaro ti ama nga Diyos in Christ. So may gayon nagidiin may nga talagang papray sakit kayat yung mademolish or iti business or iti relationship nyaman na gidyan moyo dagijay sitwasyon kadagijay sometimes iti enemy iso na di mangkukos. But sometimes, kalat ko na tayo nga normal. But nagijay, the enemy di mangkukos. So nga kailangan nyo, iti prayer. Tawadak man, Brother Sister, Pastor Orlando, and
sakit na pag-pray tayo na dito ay kapsan. Ipagayo sa lutsunin niyo. Ipakararagdan. Believe with the prayer. Believe with the laying on of hands. Believe. Believe in Jesus. A wonderful moon didn't work out ni Jesus. Oh yes, Lord. Oh, thank you, Lord, for saving my soul. And thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving Father, your God of all gods, pinaytoy nabiyag mi. Sa kadag work, kanilang pamilya, kanilang asawa, iti business, kanilang ubing. Father, in Jesus' name, Lord, for oh, saving yarabahan. my soul. Oh, thank you, Lord, for making me whole. And thank you, Lord, for giving to me. Oh yes, amen. Thy great salvation, so rich and free. Hallelujah. Praise God. Brothers and sisters, in bagat the Word of God, na may lians kayo, magasang kayo. I-claim nyo na dyan, yung biyag yung biliban nyo na dyan yung Word. Tipatyan nyo ni Jesus, tinang-touch ka na kayo. Muyuhan lang na yan, di kaya ni Apo Diyos. Maramiden. Ore ka rin situation. Numadil lang na dyan ka rin di prayer. Bis nga nariri tayo, dilan tayo di prayer. Karkar-karo magita tayo di miracle of God. So I believe, nga kababaan ka na gito'y, aglawag, iti glory of God, iti biyagyo, through Jesus Christ. So approach nyo ni Father God, kadagidyayo banbanag, kanaka-offer diay, adadadjay, akanayon kada kayo. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Glory to God.